analysis meeting tabiri ba punimakpu ahanmamakta da aribam resmana taram okjari ikakhun bojari ngasi aikoi gi pause singda kari karamba maru oiba pausing phongni bagi haiba du khananai na bagi damakta aikoi gi studio asal lengshin duna lebiriba oza asi aikoi gi all manipur columnist union gi secretary su oibiriba aduga socio culture and political commentator su oibiriba aikoi gi oza mingo en panjarabada as bobol oza bu ahanmamakta taram okjari ikakhun bojari oza aduga aikoi gi oza ngasi gi pause singda top headline oina phongni ba pau asi aikoi gi ngasi gi Kokomina Sinduna Manipur gi irang asi loisinabagi damakta thangmaiban gi thau ground dagi hauraga Komalampak men stadium da lamthungpham oiba khongchat ama ngasi Manipur kanba khongchat haina mingthonba khongchat ama chatkadori oza masigi mathakta oza gi mota aikoi gi khongchat asi su laikhre aduga atopa Manipur gi issue asi loisinabagi damakta atopa kai kai thabak sing paikhatpi yabagi haibadu su oza kitang thambi oza hasma ahanmada koi notice window tv gi viewers sing busu ikai kunaba thamjari aduga resmana yamna phajaba maruiba kwa question ji pukhale maroi ngasi gi rally ko kokomina siliba rally ji masi chatlani soidana miyam soidana tholaga masi mapung phana saruk yagani aduga agenda sina manipur kanba khongchat sini akoi si warabani asma akoi tasengna manipur miyam si thengna waba du warabani wabudi wajagi tawbudadi aikoi gi lairiba phibam asida ipa ipuna thambiraba aikoi gi saktam si mangakadra mangnaba silabra haiba kanogi phibam ama lakpase masida khangba ngamaktabadagi sen thungi awaba dagi laitalairagi piji chak ai masing tambagi hiram koding makta soktharaba waraba matam sida tholaga amuksu pendabagi khongchat asi masi sattori bani habani aduna masi sidagi hena akan ba hojik chat dot soidana miyam se thola ani koi yam nganna koi mayam haiduna lakpaduni koi yaringe matam chana saringe de yahau aduga matam chana koi any problem je koi shop tawgudabani resolve tawgudabani haibase koi hek thawa sadaba khotaba manbagi mawong amako amni irresponsible loiba tawam thokpa ithodang tawdabako state hairiba maliamgi oina lairiba state ki definition even india gi federation manungda akana khoi center state ki relation lairiba mayam singa sigi mayam si pungchai chai ba haiba tare masi 1949 dagi khoi yamna phibam chadana dum thambiraknabani manipur se maramaduna hariyo phibam sida ngasi di cookie gi chin cookie gi hai tare mapandagi laiba group singase masina amu makhan gi demand separate administration kaina haiba separate administration karino haiba du define taruktabadi ngasi di tawre koi union territory ka talaga lae ko maramaduna sigumba ka si thoroka matamda manipur se kaina bagi phibam da laklabra kaina haiba gi kano sitani ngasi khongchat se ngasi satawriba aduna hariba kano sida ikoina amukasu akoi mayam da sumiyam da so apin tongningi den bari lenaba koi daita loriba khudimok so apin tongningi akoi isagi oiba decision aikoi gi oiba furup ki oiba decision ko lemin nariba mayam singa sigi kaibe yadaba kaheidaba manipur gi film asida masai gi kari akoi punna tongminaga gi haibna sida hena masai gi nakan da khara hena mai magi khudong chaba position longna base masidagi koi kitang thadong naraga aikoi thabuk da tawba matamdu woire maramdi aikoi se masai gi hujik leiriba si koi gi chin cookie haiba tare makoi singa sina ngasai gi tawriba mawong singa sida ngasai gi manipur adum targa leiba digi leiriba sifai mayam sina sumasiu phajana koi gi deal tawdaba maramaduna manipur gi itihas se jammu kashmir ga tawgriba mayam tawni heta yai gaina hairaga thuaiba yabagi mawongda lakpagi mawongda chatharakpa mayam singa se masi yamna nungai tabani maramaduna ngasi rally sina tasengna piriba message se masi aina yamna nungai tribadi hena masida miyam singa sina manipur gi issue sida yauraga leiraga hiram khuding maktai koi soktha oraba phim amada lehodui se masi akoi gi mari leina bo authority na haidai government na ko center amdi state na
यामना थुना मसी इंटरवेंशन पीदना से तंगाई फदब तौकुम थोपसिंग अखोई तोहनिंगी रेशमा आइना अमखक थंबसे अखोई डिमांड की मतंग दसुको अखोई तोंगान तोंगान बा लुपसिंग सु डिमांड मयाम थंबसिदा डिमांड से अखोई यांगुमसी फजब गातनी मणिपुर डिमांड से लोनमक दरकार लै हमदी हिरम खुदिमक सिमदी फै हाइबदु लैत्रब खुनाय अमगी फिबमदा कोई लैबनिना डिमांड गातनी अदुबु डिमांड मयामदगी ख्वाइदगी मरु ओइरिबदी अकोइना हंजन हंजन हाइरिबा मणिपुर की अपुनब फुरुप अखोइगी कुंथ्रानी पान मापन लैमिनरिबसे मसिगी तुंग कोइना मसी अकोइ काइदबा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी अमक भारत के संविधान पिबम थोपुदो अदुमक पीरबा मतुंगा कोई कनो तोहनिंगी मरम अदुना हौजिक्ति चिन कुकी सिंगसिना तौरक्लिबसी फंब चलगा हिप चले हाइदना गसाइगी तोंगान तोंगान सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइरमबदगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कइनो हाइना पृथ्वी की पॉलिटिकल कनो द मे कनो द टर्मिनोलॉजी द लैतबनिना गसाइ यूनियन टेरिटोरी गा लाए समाय तौदना करिगोनदि फंगनी हाइबगी कनो खक वाखल्लोन चंगजल अकांदा दगी ऑटोनॉमी गा लाक्सलकपा होय अरोइबदबुदी एडीसी दो कितंग स्ट्रेंथन तौलगा खरा डेवलपमेंट की कनो द खरा पीरगा लोइसनब लंबीरोम द सुखरा अदुम चंगकपसु याइको अदुना तौबुददी आइदी कनो से हाइरिबा चिन कुकी सिंग असिदी सिगी दमक्तदी रिफ्यूजी केम ओइना थमनिंगबनी रिफ्यूजी केम ओइना थम मोय मयामसी होय बर्मादा जुंता कीबदगी मनि अकोगी बर्मादा मकोइना तांजगदगो मकोगी हक मयामदु मिलिटरी जुंता कीबदगी चेलागा मणिपुर थुगाइनी अदुगा मणिपुर की सही लीरबा इतिहास थुगाइनी गाइना होनरकपसे मसी ओइरोइदबा थबक अमनी कोई मंगफाव नोरिदबा मंगमनी मसी अखोई कम्युनिटी मयाम सुया यारोय अखोई को अदु मरम अदुना अखोईगी साइगी सोल्यूशन हाइरगदी चिन कुकी 1951 की मतुंगा लाकपजिंग को मयाम सिंग असि खमसिंग यामेदना मगुई मयाम जिनिदना असि खुलाई पाइरगा टेररिज्म की थबक चथरिजा मगु मोइगी ओइबा रिफ्यूजी केम का तौरगा मालेम की ओइबा अखोईगी इंटरनेशनल रिफ्यूजी की कनोदा कोई मेपता यूनाइटेड नेशंस की एजेंडा दगा याहल्लगा को कोई भारत की इशू अदगी इंटरनेशनल की इशू ओइना पुखट मतंग जु ओइरबरा मोइसी कोई खरसो कोइना मिनुंगसी पीबा हाइरगदी रिफ्यूजी की स्टेटस से कोइना नेशनल की लेवल देन इंटरनेशनल की लेवल पुखट पीरगा मकोई से मतम खर थंबा हाइबा तारे अदुगा मालेमी चटनाबी मतुंगिना कोई लैजरिबा लमजिंग कोई मिसिंग की तुंगी यंगाकांदा कोई सिदि लैबि यादबनिना चौबा भारत की स्टेट नत्रगा मागी मफमदा म्यांमार दहाना बर्मा दा हन्नबगी पॉलिसी हन यात परमदगा आइडेंटिफाई तौबदो आई तहनिंगी रेशमा को से थंगे थगचे ओजा याम नुंगाइजी अदुगा मखा तरक पोइन ओजा अखोइगी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट सरदा देवी ना अखोइगी अमित शाह गा उनदुना मणिपुर की थोबलिबा इशू असिगी मतंग दा खनखरे हाइबा वफम अम पल्ले अदुगा अतोप मथंगदना सीसीपुर की डीसी दरुना गवर्नर गा उनदुना वरोइसिन पुरकनाबा सेंटर थबक पाइखतलगनी हाइना अखोइगी गवर्नर ना फोंदोरकपसु पनबा थेंगनजरे ओजा अदुगा मखा तारकपदा अखोइगी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना जॉइंट सेशन दा एड्रेस पीखरे चाही अमे हेना लान थोरकलिबा मणिपुर पलमद्रे हाइबा वाफम असनि ओजा मसिग मतंग ओजा वाफम गितन सी मयाम अदुम हाइनरकलिबसिनी तायोनबा हाइबा तारे डेमोक्रेसी चटपा लेबाकता इलेक्टोरल प्रोसेस अमा तौर मतमदा मागी असेंबली फमदना पार्लियामेंट सेमगतना लाआकांदा ngसाइगी यामना फजबा डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस अमा खक अखोइना चटनबा मालेमदा लाइबसे मसी भारत लेबाकसिदा अखोइना ख्वाइदगी चावना चटलेदि हाइरकांदा मसीगी वाहन थोकसे पेरी फेरी ओइरिबा स्टेट मणिपुर गुम्बा अखोइगी लमदमददी मसी वाहन थोक लैतबा चटबा हाइतारे अखोइगिना मिलिटरी रूल की टाइप तको अखोइगी जुंतागी लैरिबा सुमाइना अखोइजो अदुम इन प्रैक्टिस ता लैबगी कनो दा लैबसे मसीनी अदुना हजिकी गवर्नमेंट अमा लैबगी कनो से मसीमा उहंदब उत्तबसिना सो अखोइदा अदुम मसीगी आर्टिकल 355 को 65 की वारी दो अदुम कनो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी अमे मखार चथरब्रा गाइना सागी ममांग द सु सागी हाई लेवल एजुकेटिव कमिटी की नेशन की को फंबद सिमिस याउदबगी वाथोक लाकबगा लोना हौजिसु अमुक डीसी ने तौर गवर्नर उनबा गवर्नर ना दिल तौर को मानबगी देन अमुकसु बीजेपी की प्रेसिडेंट चटलकांदा
उन्नबदु फै कसु कायदे तौबदि हौजिक्सिदा कॉन्क्रीट डिमांड सी तक्सले सी हाइरे गायना हाइबदुना दि हेना फरबनी सुम कमाय लोइसनजिगे गायना तौबसे यामना हाफ हार्टेड ओइबगी मवोंसु माली सी नुंगाइते समाय तौगना हौजिकि मणिपुरगी कायदनबगी फिबमसिदा सिगी पॉइंट जे थमकांदा तक्सिले गायना को फमिनखरे मणिपुरगी इशुगी मतंग खनखरे गायसे यामना कनो खगी लाइट ओइब मा सिगी लेबस क टेंडेंसी हौजिक लेरिबा पीपलगी सेंटिमेंट अदुगा खगी लेजरिबा मरुइबा कल्चरगी हेरिटेज मयाम हिस्ट्री की मयाम सिंग सुगार मणिपुर की डिमोलिशन सिस्टम लाकान मणिपुर मखा ताना क्याउस लाकदब मरमदी अखोगी फ्यूचर से लेरोइदब फिवम लागदी अखोइन तुंगी मिरोंद करी करी सिनरमदुजी हाइ वखलो लाकदा अदुइ तारगदी सीद्री फाउबा अखोइना अखोई तुंगीदमक्तम अखोई होनबम थोए हाइ वखलोन सिल लाकदुनी अदुना अखोगी पार्टी की प्रेसिडेंट इचम चमना मणिपुर तंग खनगरे गाइदो अदुम फै को खनबदि फते हाबदि यारोय तौबदि हौजिकी मतमसिदि मियामना पामिबा इहुनजे अमसि थम्मे सि थमग्रे अदि सिगी पॉइंट थमग्रे हाइबना सिंगबा मणिपुर जे सुगाई का हेलोय हाइबगी हानजु हाइख्रे मयाम अदगी हुजिक लेदरा फ्री मूवमेंट रिजिम की बीजेपी गवर्नमेंट सु यारगा लेग्रबनी अमिसा मसामंगना लाउथोख्रबनी ओनबेन को देन बाउंड्री फेंसिंग की लाउथोख्रबनी हुजिक करी करी प्रोग्रेस लेरी एनआरसी की लाउथोख्रबनी कदगी बायोमेट्रिक हौग्रबनी करी करी कदाइदा प्रोग्रेस रिपोर्ट से थागी नत्रगा थाखागी अखोई मियाम फंग्रसिनिदा मसी मसी उल्लगदी खरसु फगदौनी हाइमदा अतई अतई डिमांड अखोइसु डिमांड तौ मतम पा हापचन बनतबा हौजिकती टेरिटोरी कायदबगी पोसक मणिपुर की अजुकुमलबा सही लिसिंग कया लेरकलबा कायबा मतमदा सही ngaत नत्र कल्चर की वांगबा नत्र अखोई सिविलाइजेशन लेजबो हाइबो वफम तु ngaत नतबिदा अखोई लेरिबा टोपोग्राफी से अखोई सि मसी सिंगी लेपाकनी सिंग लेपाकनी सिदैदा कितंग थेल अम लेबा तंपाकनी हाइबसे मसी मतोमदा भाइबा नोइदबा हिंगबा यादबा मागी लेरिबा 10 into 90 निदना खुद तंपाकसी तरा खतने बसोना कन मौद्रा नेबा अदो मौद्रा खाइदोगा ngसाई कनो तौबदो तरा हिंगो हाइबे फिल्म लाक्सलपदो यादे हाइबनी देन हुजी कुकीना तालीजी सामी मनुंगदा 70 80 पा तांग लाक्सलए अदुना स्वाइदनी अखोई नगा कांगुनगा नगा सिनी नाउजिंग साउथ 1990s गी मतमदा 92 to 97 गी मतमदा मखोइना सागी इवन नगा की ताजरीबा इंडिजिनस नगा सिंग ताजरीबा लमदबो तक्सलपदगी नगा कुगी वाथोको थोखिदना कनोनी अदुना चिन कुकी सिंगना इसिनी नाउसिंगना वाखन खनबा चुमी कोई मेजोरिटी कम्युनिटी ओरिबा मैतै बोरो नत्रगा कोइ चिनाउ तांखुन गी मयाम पुल्ल कांदा कोइना अंगम मतेंग पांगो ngami रिफ्यूजी स्टेटस ताइ कोइना सिदैदा मतम खरा लैमिनबा खोमिनबगी फिबम लोमदा लैबा अदु याई देन मेमादा हंजनबदा कोइना करी मतेंग तौबा याई अदु खनबा याई अदुबु ngसाई सिदैदा साइदांग बला इमुंदु थुगाइनी अदुगा हिंगोंदु येन थोकनी गायना हाइबसिदि तौ होइदब थौकनी पृथ्वी की मियामने यादब थबकनी मदु अवाबा फिल्मदा तागनी हेन अवाबा फिल्मदा तागनी हाइ चाना तमजगे मरमदना हौजिकसु कनोनी हौजिक नागा सिंजु सावबा होरेदना अदुना मैतै नागा पुनसिलकपा अतै कम्युनिटी मयाम सु पुनसिलकपा सितरकदुइसे हौजिक हाइरकदुजि यूनियन टेरिटोरी ताले इदना लास्ट मैतै नागा अदि अतोबा फुरुप सिंगना को मसी लोशन बिदनबा गारंटी अम खक्ति मोइ सोइदना फंगनबो होनरकनी ऑटोनोमी अदाइदनी आइना एडीसी गुंबदा कितंग स्ट्रेंथन तौरगा अदुम लोशलक कदरा गायना खल्लिसे भारत सु खरा अदुम इराइ लाइना खल्लोइदबनी अखोइगी लेरिबा टोपोग्राफी अखोइ लेरिबा मियामगी ओरिबा कम्युनिटी मयामगी मरी मयाम से येंगा कांदा यामना काहेनबा कनो थारोइद कनो तौरोइदबनी मालेम लेरी पृथ्वी की को मालेम की इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ लेरी मोंटेविडियो कन्वेंशन की सन लोंचत मयाम हौना लागली यूटी सोसाइटी थी जुरी गाना मालेम की लेजरी सकतम को यूएन लाप मतम लेखिबा सकतम मणिपुर की अदुगुम इंटरनेशनल ट्रीटीज मयाम बेल्स ट्रीटी अदगी बराक ट्रीटी अदि केबो वैली अखोई ट्रीटी ऑफ जानदाबु अखोई मयाम लेदन इंटरनेशनल स्टेटस ता लाक्सरकलिबा मयाम सिंग से लेम
ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦ, ꯐꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅꯤ. ꯏꯁ ꯇꯤꯃꯣꯔꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ has the strength and the power, okay, to just even popularize, to internationalize the present issues. Now, if the Manipur demolition theories here, it should never be applied. The age-old territorial, multi-ethnic, pluralistic boundary should not be just even disturbed. It should be given say a constitutional guarantee by exerting right provision in the Article 3 that the Article 3 shall not be applicable to the state of Manipur. It should be a very right decision for the government of India, for the parliament to decide for the case of Manipur and the Manipuris on behalf of the 39 ethnic communities, which we take that as sub-nationalities of Manipur. See, I thank you, Rasma. Ozana Pangibo wafam amada aikhoigi irang asi Manipur thokliba irang asigi matangda aikhoigi mifam kaya phamba aduga demand kaya tauba issue asi loisinabagi damakta khongchet kaya chatpa su mamangda su leikhre aduga masigi matangda irang asigi matangda loisinabagi damakta tauriba demand adagi phamniba mifam mayamdu kaya miyamna progress leikhrebagi haiba su ozana panbikhre aduga matangda oza lakjani wafamse aikhoigi lengakna lanjenariba aikhoida lupa lak amam pigani haikibadu kamdau khrabage lising yankhai pigani haibadu su fangdri haina aikhoigi Churachampurdagi lanjelaktuna leiba college ta relief camp da lairiba Churachampurdagi lanjelaktuna leiba aikhoigi relief camp da changjafam lauduna lairiba mema kauba nupi amana phongdorakli ozana panbi khiba ngasai progress ka yam chathariba lan asi issue asida aikhoigi tauriba demand kaya aduga thokliba irang nangliba misingda phanganbi yaba mateng pangbi yaba kaya pigani khotkani haiba adu progress ka yam leirabage haibadu ozana su panbi khre adu oza masida aikhoigi relief camp da lairiba nupi amana phongdorak si asigi matang da so oza khitang wafam phongdokyo Asma aduni relief camp si palakpada tasenga yam nungai tabani isagi ipa ipu sai lising kaya na sinabiramaba iramdam iraipak sida adugi indigenous oiriba madugi igi oiriba saigi akoigi sininau singna Manipuri jaga khudingmakta leiba yadadana tanthore mitopna tanthore ga haibase masidagera thamoi sungningai si leitabani hojikti mi lising mayam ama relief camp da leiribasing asi awat apa ngasai imung aman natabida kakhu amada makoini hingnabagi damakta chakchara amaga ngasai upai leitedana leibase masi ki phibam si yengokanda madu imung amagi kanu se loi thugai biraga madu da leibe imungi angangi napi gi chatna lon chat ki maugi phibam gi mayam se loi no kairaga leibe marak tu da sarkar na su insurance pi mayam sing adu hek kana tawbidre gaina yaurak pase masi gum se akhoi yaringa yaudana ba khoi hona bigadabani aduna hek haibaga masigum se sengtok pigadabani hayeng pirani hangsit pirani hai adagi men oiroidaba piroidaba thabaksu akhoi masigum se hairoidabani adga pigadaba wo weragadi pigena khaliba adagi pibam thuena haibasi masi khallakana singai pibi yare sing tara da piraju kunda piraju lam piraju ko hariba mayam sing adu once lauthokibaga madu yam thuna within a very short span ko madu masi pithok pigadabani particularly for the relief camp da leiriba khoi inmate singi jamakta yengra aduni aina thamning se amara sai sidani akoina hek akoigi wakhan jidar relief camp da leiriba singsisu akoigi hek icham chama micham miyam dong het tawba adagi kitang pen da bagi haira aga su hek kana tawbi ba kopi ba ko sigum se akoi phatti maram duna akoigi se yamna phibam ma sadrine ka resma ko yamna
yengbada akhoi masen ngata adum ego tana leiba akhoi masen ngata sumuknaba aduga thawai sa sadaba manba tawthorakpada ngangbaga chinga khutke hek manadaba sigumba mayam sing asigi keno singsina akhoi achauba kanogi miyam sida trust deficit ama tarakpa hojik leiba governance sida ko aduna hadaki adum kan tawrisini akhoi election da sumami ta dana tawri ibasini sina sum continue tawraga di mathang election da akhoi na kamaina tawdino haiba position adu mayam amada effect tawrakadini maramna trust deficit se masi yamna confidence building ama akhoi na sagatpa malengi na conflict resolution gi leriba norms ko atopa lamda balkanization gi the Bosnia gi Chechnya gi adagi mayam ama akhoi thokrabani seida ko Albania Croatia da leidi mayam ji akhoi Kosovo gi Montenegro gi kali gi mayam ji da akhoi Cambodia gi ko sigi mayam akhoi masi parao na thokrabani Manipur ga manaba mayam yauri bani mayam sing adu da kanaba nati adu tara ga solution du kamaina lakhi ga idu sagi structures of negotiations kaina leiduna sagi Tamil Ilangi issues da wairo khoi gi leidi conflict situation gi national international and non international armed situation mayam yamna kanuma satnabi amagi kanoda akhoi yenga kanda magi karamba formula karamba kanoda leibak tawgibuduna khara hen sanani ga intaraga conflict resolution sida thawa yauna sanction ditangai phatabani do akhoi gi adum peace sai so hairaga unity gi wafun su yaudawsi hadi taragadi military peace turaba koina pham khoi pam ji namdaraga noi kan to yaro kaim to yaro hai bagi tamin layuga hairaga tamin layuda silent oi bagi peace turaba pam ji aduna teba miyam satisfaction thamoi thama yauna te wakhalon pungni haksang yauna pamjana lakpa peace tu neba khoi da pam se sigi kanu sida process se khoi gi ya kan yu udaba hujiki leiba phibam sida home minister laga loisalani 100 days program da yaure ga thina khoi Rasmaga aiga kitang kano misunderstanding leibagi warona badu matam sana salauna I pau natraga magi kano du tawraga sini hairaga salauna loisalakanda santi lakadabadu mihat mipun natraga family gi masada asokpa natraga asi anabo yaura sum thamakanda mim laga santi haiba yagadra adudi military thamaga nabani tawraga ama hek ngangamido kakoni hatkani hairaga thamba santi duneba oiduji adugi hojik leiba conflict situation je sahi ama henjalakpa sida adugi phibam di yoksal lai haibani da adugi rokanda laktiba kainu dudi shanti gi kainu dudi military natana yaro haibani da adu adum ura laiba adu ne thajal lai khosal lai myam ju urakpani na sigi approach sidi phattabani nasi hena masi nuai taba paun hena thalakani maramaduna khoi matam sana ta hogodaba thak mayam do sidagi jo hena thengda ga hena phibam saro oidaba mayam se masi akhoi yenghorga matam chana hojiksu thokpa matam were puari da amuba kali ne iraga leihogodoba kana gi ming ihoduino kana madon ihoduino ga idu si ai khalubada ai mammi nuaite ko masi miyang gi namukta ko rasma ai thamai thongge Hazari oza yam nungai je oza na phasakrabo phom kya thambi khre oza aduga makha chathajarak po ina oza ngasai degi sum wafam kya thambi khre aduga masigi maduga mari leina na oza lakchan ringi bo wafam si aikoi gi Manipur Human Rights Commission gi hana gi acting chairperson oiram khiba loina na senior citizen amasu oiriba aikoi gi khaidem mani oza khaidem mani na phongdok khibada Manipur lengak na mathau tawdrabadi toklo haidana miyamna namduna chingthaba mathau tare haina phongdokpa thengnajare oza sigi matangda oza kitang wafam phongdokpira sama aduni lairiba lengakpa the government magi responsibility aduga magi mating leiba lengak non ko lengak ke lusingba aduga magi council of ministers mayangi kana position se amna nungaitre hojik ko dana human rights activists ko ama oina lakpa Manipur Human Rights Commission gi su hana chairman ko oidra lakhiba taragi se suda su yam active member oiba Manipur senior citizen gi marakta yam song daita loriba keloni senior ibo keni ko aduna haiba khademani na si yona hairak pasi sini
sai mamang da hairi mayam do hauji si la idana hoji imung ga kwata changdana khotana andagi yum da changdana pham thadok piro kotok piro kaina lakpusi masi miyamgi yamna piendaba kaino si haura ibani amaramaduna sidagi hena sathiba film si mayama lakadoi masi yengaga koina situation si yamna phajana dil toba changi aduna haujik lairiba kanu sida ikoi don gi khena ba thamdana don mayam sing chungsinna ba changi aduna mayam sing asi tawrakanda even manipur gi chanu tu assembly da bauda amang assembly 1947 gi adigi hauraga 4050s matung da basu kanu assembly resolution mayam lowbudu juklu tanja si da bauda assembly resolution ko amabu khoi thamba ngamdri bani manipur gi apun gi saktam kaiba yaroi haibe assembly resolution khoi thamba ngamdri bani aduna aikoi gi oiba posak sing asi yam insecurities oirakpa akoi gi loiba ithni furup mayam gi ko marakta laiba relations ta akoi gi amna kahelakpa then hojik chaliba immigrant mayam gi ko sin kuki gi lairiba mayam sing asida mogi demand sing asida hena akoi da kano phawlak pa thamoi da noi to phawlak pa ga la ise haidi ngasai gi saidang bujing naga magi mi gi imung da tang ga leiraga ngasai gi yumbu tu thugairaga imung lam tangkhai ma longni ga tawrakpagi am sentiment lakpa sondana khoina sahi lising mari manga gi civilization laksabi pai puna sina biramba mayam si lakpa even indiana pokdring gi sei mayam mamang da koi ningthau humdra ga taru pandana koi kana tograbani even indiana 1950 the constitution leitring ai da koi 1947 the constitution leidana 1948 election taw la abani sigum bagi culture tawjarakpa koi gi fruit kunthra ga mapan gi ko koi singtang gi koi representatives yauraga koi kana state ki even parliament haina rimni assembly hanba phamdana lakhiba mayam sing asigi kano sing se koi na tungi charon suron jing da koi piram bangam moida bagi phibam ga laiba sigumba phibam laksalakpagi hira attabani puji kai be yabagi phibam da laksalakpa aduga kai ge na torok matam da ta fruit mayam gi insecurities mayam jina misunderstanding mistrust tokana amaga unaba yadaba hana sunaba violence hena kankalakpa civil war achau ma thokanda ikoi gi woiba posak mayam lakada bu mayam se masi urakpadagi masi thoktana ba khoi gi madu da hairak pane na lawi maramadu na khoi ngata ni khoi gi mihut lairiba singasi na ta singna matam di oirabra kari gum khara khoi na ta sengna phudokpagi sinda natabako khoi masi thabak oina taw matam du oirabra masi tahudra di khoi yamna wa film da lakani habsi thamgira samako thachri oza ya nungai je aduga akhoi gi masida palli basi thi humbagi thabak sing pak sana chathakri haina palli oza Assam Rifles yauna tongan ba Central Force ki kangbu sing amadi State Force ki kangbu na Manipur ki tongan mafam singda thi humbagi thabak sing chathakri haina phongba ama thengnajari aduga masiga mari leinana oza thi humbagi thabak chatharbasu maite da landabadi lepte jiribam da yum dukan kaya mai tharamle haina palli oza sigi mata na kitang ji mayam na haina baduni ko aina ta haibanate adum sai ki 71% of the total area of Manipur si masi phaga lobagi mawong duni ai kuki jing na ko sui leita document leita without any evidence and khoi gi kongkok te history da base da ga semkala kan da demand si leira kan da tawbi ji moi alai di last ta somni go se tawdei ni otagi kan separate administration na mo hai ni di ko kano la ni ko degi union territory amu ka huji tan hore dana sidagi amu greater autonomy ga amu torke do ni last na ai hai do ni ADC da moi loisandui ni maram adu makhoina smaina adugi potu tana bo hona ba denga sai gi mo gi metu gi manung da jiri jim yauri ba jiri je 1833 da ikoi grand ga ko captain grand ka tor gambi singa ga tawudana nga sai gi treaty barak kano tu kano da khoi turien da nga sai gi ina da nga sai gi lamkhai yat pa gi history document da chauna treaties na document uja sana jaw ko gi kano da yaur ga leiri bani aseng document oina aduna adugum mayam adu hek thugai raga lakpadu da ne ba ngasai
mayamna waraurise saurise sigum masida karin tai koina control tawdabase akoi international boundary hoina ga leire ineba akoi kene jiri je asi jaga si aduni Susanpur je Susan Maharaj gi kano maming lor ka thola imidana akoi history gi kano da adum kano bok leire dana tai khuyoi tom poki matam dei bok laega hoji bok da Susan Maharaj asi mafam da akoi sangba ya halaktri ne ba aduna sigi sentiment mayam jine boji akoi da yamna sagal aga miyam ji da pena dribase maram aduna hari singsi tholakani mai hari sing tana ma honar ka doini adagi maram laigera lairoira hoji si control to bungam dri si kari gino thawoina tawdabani haibase masidi senge dana maram di si phai lak amagi maya da laisalla bani ahen base hana gi matakta aduna masi akoi yam nuaite hojik su shanti ji ka sunati adum wari chana ba pen da ba mayam singa seloni wari chana ga loi singa da bani si mayam loina yai ta uda di buffer zone haibadu madu thamgunu haibani da buffer zone haibadu hojik su thamge haragana akoi gi kano sing maya gi tampa ka thamna ba swai da thammano ba singlon ahum mari lanthoga matam khara thamge ju thammo ba do haidi sujang jangan taban nong mai du ka community amaga community ama ga khigi lamna halaga yegnari ba loi do madu da nong mai maru su yo da bom yo da ba jaga jing da ga matam khara thammadu sipai jing ngam mi kaino khoi leiri ba jinglon mapan na koisal ni jinglon ani dangi da kano gap ama thammaga mayai da sipai jing matam khara leibi ra ju sai gi kano adum wari sana bagi kan dusum lak pasu yai hai bani da housing na tawraga adum kan tampa ki lamji da adum masi de anytime kan tawning tam da provoke tawning ma sound ning ma te sound de ni khoi ji makan ki sound ba ma tawraga thula laga sai mo issue du sagal ini mo te ji mo issue du sagal akana aduni adun ga sai gi lamang da pan gi ba na pal hojri do akoina sugyamna hanariba sugyamna sinariba mayam singase bharat bogde issue hendriyo haidi president hantaki 18 gi parliament session hogdopoda manipuri wafom pandi haido sahi kanoni ama hela tha ni hum sura abojida asideda manipur shanti lakwa honara sanu gaina haibagi wafom pandi gan haigibodo sini national gi kana center gi issue bu oidi na kalleba adu wa India block ti Manipur gi yumham moiraga Rahul Gandhi na tongan magi kana chatra satna India block jam achoba kana mo de kana bam di phangrabani Manipur di MP ani bu ka dana satli bani adana moisu yam phajana issue jing ji pukhalakani khalli ko dagi mana hojik si akoi gi apam ji hai hire gumji na khalli ai motadi maramdi award patana thallaba simadi phai hainingai litraba khunai sida haige na khanba award pagi di satli si ibal loiroi maram aduna tangai phadaba akoi university darka leise constitutional guarantee to safeguard the age old centuries old multi ethnic boundary territorial boundary of Manipur se masida constitution guarantee ma pibsida kano parliament ki resolution ama lahogna bagi provision se masi ai thangkan haningi aduga tangai padana hoi yamna henba demand natraga su vote namangda koi government BJP government na koi paliba sarkar sina pigribi assuranceing free movement regime ko taseng na sala ningi NRC gi tawriba sing mi mangda hayeng hangchen report akum mayam thambiba and then boundary fencing hana sung khitang khar ga tamin lagi ba dukai bu khare free movement regime lokthu e hari baduna hujik si sang dirabra kai ba gi sai video recording thadok tara thing bagi ga thadok na miyam si da thabuk khara singai tawre hujik ya alagi na si satana force mayam jing si tawra khullam da tawra ga ahen ba ga puthok tana adagi kano asylum gi da hai gadra natraga sai refugee camp gumba manwa ekseng tawraga thamna khotna tawbagi kanu ga du khara uraga di khara sunuai ga dongni ko adu mayam du udabadu adu uhonba changi ka sama aduna masi mogi di tawrakani jiri nung mogi map 71% gi area sida yawbani na haigat tana pukhala ka na kari ko khara di phangde aroi haiba kanu sine ba moina hojik tawraka duise aduna kari ko khara ji kamaina piduino ai koina sol ho raga di ai koina wakhan ko
physically mentally अखोई fit ओइबा मसु संगी तब अखोई vision दा idea मनपुर हारिबदुनी सही लिसिंग कया लैमिनरक फुरुप कुंथ्रा मापन गे मियंग येंग बसंगी अदुना रांग नहांता थोनगिबा अखोई ब्रिटिश न थोलगा लाइबा नागा कुकी हाइबा टर्मिनोलॉजी की मखा खतदा होय सीजु पॉपुलरिटी माइ केनो लैरबनिना मागी ओइबा कनो सो येंगा पुथाब संगी मारोइना फुर मसा मसा मयाम लैमिनरी मयाम सिक्योरिटी संगी मयाम सिंगसे तना थानाबा मागी काइबा यादबा फिबम अमा लैरकपको मालेंगी पुवारीदा लाकपा मालेंगी लैबाक सिंग सेमनरकपा मणिपुर यावरकपा अदु मालेंगी इंटरनेशनल कम्युनिटी कनो से लो मैम को अखोई लाक मैम कायरक हिंगोद फिवम लाप मिकुम खुद इनसिक्यूरीटी लेटब इसा इशूद लेरकद मैम येगनी थवाइन पोंथा पीनदना थवाई मैम थाख्रीब 18 जून अखोइन लेकलीब हजिक मैम से हेन हेन चाउखलकनी रैली हेन चाव रैली मैम मैम खुंग चलखीगनी कनो वाफम थमगे मैम से येंगकान मरी लेनबा तौम थोपजिंगना को अखोई अखनब डिमांडसिंग डिमांड मैम दिमक मणिपुर कायररोय सुकाई कायररोय हाइबगी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी भारी संविधान सेमतोक्तन तौबदु तौबगी प्रोसेस का लागदी आई शांति दी याम थुने इंगजगने न खल्ले असमा को थाचरी ओजागी अचिन मतम कया काइथोकपिदुना अखोगी स्टूडियो अस्त लेंबिरक्तुना ngasi अखोगी पाउचे सिंगदा फोंगलिबा मरोइबा पाउसिंग खना नैनबा असिदा सरग्या बिबगिदमक्ता ओजाबु याम अमुकानसु थागचरी इकाय खुनजरी ओजा ngasi gidi matang asta नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोकचरिबा न्यूज एनालिसिस लोइसिनजरे मिरेंग ताबिरिबा पुनमकपुस अमुकाना थागचरी Paramedical courses sing tamagi khudong chaba pizari Manipur International University ki makhada MA Science MLT BA Science Clinical Nutrition MLT RIT OTT Diploma MLT OTT ECG Dialysis Optometry Anesthesia Technology ki course sing ki admission hauzare pizari ba khudong chaba sing gi ahanbada scholarship ki khudong chaba su pizari अनि सुबदा लोअर इनकम अमदी ऑर्फन सिंगी अखनबा खुदोंग चाबा सिंग सु पिजरी अहुम सुबदा तंबल लोयबा मतुंगदा 100% जॉब प्लेसमेंट लेगनी मई सुबदा कॉलेज असिगी कैंपस मनुंगदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमा लेजरी मंगा सुबदा मपुंग फाना निंगथिना क्लिनिकल ट्रेनिंग तौबगी फैसिलिटी लेरे तारुक सुबदा एक्सपीरियंस लेरबा क्वालिफाइड ओरबा फैकल्टी खक्तना ताकनी अरोइबदा हॉस्टल अमदी लाइब्रेरी की खुदोंग चाबा सु पिजरी Langsing Viraksi JR Institute of Medical Science Hata Talipati Road Imphal East Akupa Marol Gidamak contact you 7